在应节春节之际，在巨港的酒店开始精心装饰，例如 Harbour 酒店的大厅布满了各种新年装饰。位于巨港酒店开始装饰，应节春节的到来。比如在 Harbour 酒店，春节大堂充满了春节的装饰。春节装饰的摆放在大堂中央，让进入大堂的游客在前往接待台之前，忍不住停下来欣赏这些特别的装饰。鲜艳的黄色作为中国传统色彩，吸引了众多游客驻足。各种装饰品更是增添了春节庆祝的气味。根据 Harbour 酒店市场传播负责人 Aldina Febrianti， 为了应节春节，他们准备了一场特别的春节晚宴。届时，游客还将欣赏到现场音乐和舞狮表演。Di Harbour sendiri ada selain dekorasi pernak-pernik ada promo-promo apa aja menarik Pak? Kalau untuk di Harbour Hotel Palembang sendiri kita mengadakan promo tea atau dinner. Jadi memang kita pusatkan itu di malam puncaknya di 28 Januari 2025. Kita ada promo untuk Chinese New Year buffet dinner.